the founder of Tripura Motha, tai sini Tripura sarokno khabai khukbai hamjagnai tini oro manjak phaijak bubagrano chungphari bubagra ayulok to hnoi puila ang kongnarna sekang khabai khukbai bubagra ayulok thung lainai bubagra ayulok thung bubagra ayulok thung. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, the Frontiers President and the heads, and the most important Youth Tripura Federation, the YTF. Thank you very much for giving me this opportunity to share with you some of the memories that I have, which I have learned from His Highness Maharaja of Tripura on the theme and topic, youth leadership, which is beyond politics. Well, my younger brother Runel had already told that Bo 2010 ni simi bahaike bubagra bai gedalui kerengui tini o jagawo bahaike sokpaika. I too have some memories down the line. It was in 2003, first time as a confused child, as a confused boy of 17 years old or 16 years old, Mon Futni teens at that time, Sini Bubagra Yubraj. When he saw me as a little boy, Kolkata wo sung study tour ni Ferugi Paipro. Just hearing that, one student from Tripura too was part of the tour. Bo Painai, ani friend Butabai, Binit Logesong, Sono Tripura Kolkata wo. First time in my life, bo ano Inox, cinema hall, the big box. That was how my journey began, the new life, the reborn Sunil Koloi, the journey. Azagani simi, just one single frozen movement, just like a click of a photograph in a camera, that has twisted my whole journey, and that was the twist in my life's journey. It was in the year 2003. Thank you, Maharaj, for uplifting me and loving me so much till today. Of course, life ni journey, sadness, obstacle, amukto, unending process. And I'm not saying that the problem that I create is not the end till now, or it has not ended. But every time tabuk pujanto, small to big, any kind of problem, there's only one person in the state and in the world after my father's death whom I could rely and depend, and that is His Highness Maharaja. And not only for me, Zoto ni bagay, Zoto Tiprasani bagay, Sini Bubagra, Sini bagay, Bobini, Kagbay, Kugbay, Thiri winu bochono, Hamjagay, Zoto Tiprasano, Hamjago. Omdasung Saimangka. The last incident, few years back, Sengta Manuka, Ze Tiprasarok, Oroi Poroi, Ungi Tongfuru. Politically chung displaced, religiously divided, educationally chung backward, and economically poor. All Zagawa sini politically chung redefine ngani chung Oroi Poroi Ungi Tongfuru. Di prasarana sabo thansa khaika sabo khaika o bubagrano baksa nijni self vested interest ni bagai jeng nuka public platform mo porjonto dagarjak kha a dagarjak fru bo haino a jagawo ang bu loge tongo bubagrani loge. It was so painful. Fiaba, Bubagra sabni bagi o zaga matlangjak,
samne bagi my situation, the circumstances bo khaitong. Is it because he loves money? Is it because he wants to become a minister? Is it because he wants to become some big business tycoon? No. Tiprasarok no gelukzak ni. Tiprasarok orai poroi ngui tong thani. Azagani chono bahai ke tisanani hini cibo sini bagai sacrifice maklayo. Oh message. Zoto ozag o hol bisingo tini 1500 থেকে 2000 youths tong nai. You should spread this message of love. Je bubagra sono the politics or the leadership of difference, the leadership of not hatred, the leadership of not violence, but the leadership of peace, the leadership of sacrifice, and the leadership of service. Amno to tasingo sini former YTF ni President Runel bobo amno saik langi thangka. Ten years back, if we recall the memories, Agartala hai jagawo, confidently himuisi maya. 10 years back, we cannot even think of walking freely in the street of Agartala. But today, tini om hai jagawo, YTF whole full kainai, o jaga kaika, samuni fanbai. O bubagrano je senior borok thansano hamjagia. Je thansano hamjagia. Borok ulta pulta kok sanai. Those individuals who does not understand the meaning of unity, the meaning of Thansa, they are the people, they were the people, and they will always be the people who will try to divide us. But YTF will not let that division to take place. YTF a division no space reaction, because YTF being the genuine warrior of Bubagra, norok omahai divisive politics no stop kaina nangnai. Stopping not with the violence, not with the fight, but with the same ideology chini Bubagra chono frungmani. Then that is the day when we are going to achieve our goal. When Tiprasa and Tiprasa knows how to love each other. When Tiprasa tai kroksa Tiprasa no Bubagra hamzang mahai kan sembu hamzana sireng kang kai amo si Bubagra ni dream. Jeng leadership kayu. Jeng netagiri kayu. But netagiri and leadership without fellowship, thansa kering kangkai mungsa krei. Rang puisa amo mungsa klai manglak. But hamzak mungsi pirdih nei sini Bubagra sono sau. Norok zotono saimano, as you all are aware that youth plays a very important role in every society. Zoto somazo, zoto country wo, zoto deso, youth plays a very important role. Because youth needs a leadership tong money, but the strength tong money, the fun tong money, amo kebuni thani kroi. Country no defend kainai, amo bu youth siklarok nijini somazo je samung kainai, social work kainai, society no ablip kainai, amo bu youth resamungo, mesamungo, sports so, education no, je mung kainai, amorok bu youth. Tini ang omno sana musungo
जे जों फायदि बुबाग्रानि अजि इमां तिप्रा सारगनो थानसा खायनानि कायसानो कायसा हामजाग्रि उइनाय जों बाहायगा थानसा खाय तंमानानि अमो बिनि ड्रीम अमो बुसिनि ड्रीम and our dream is Maharaja's dream and Maharaja's dream is all youths and Tiprasa's dream. Bubagra Ayuk Lokthong, Tiprasa Ayuk Lokthong, YTF Ayuk Lokthong, Hambai, thank you very much. Ang Suraj Debarma, bonoba Hambaya faro. Tai Hambaya faro joto TTDC ni honorable EMs, MDCs, tai MLA, tai especially Hambaya faro sini MOS, Minister of State, sini bonom ganang Sir Bishek Debar bonabo. Tai haikena Hambaya faro tino first plenary session of Haimanjak Phainai joto district ni president, block ni president, tai joto member ng executive body ng no joto no Hambaya faro. Tai ang Hambay rin mo sungo dini jeo first plenary session no asa kahama kay naithok kay tui dulati samani sini tabungni president honorable sini Suraj Debarma bini tui phangbai bono logirnai joto adong nang Hambaya faro dini norok asa kotor kay plenary session claimani bagi kaisa rally ni bisingti dineo pandano tai tabuk holo atlas oro asuk lai naithok kay norok klaliam bagi yang no Hambaya faro tai o plenary session to salini dini puila din tai tabu puila session pore second session botongkho tai norok no oro je plenary session no nongno jotono lamsogo tai norok plenary session ni bisingti norok joto je sikla fan ba YTF je himi tongnai norok jotono egloy kok sablai di beskangni salo sing YTF no bahagete bo krak klaileman tai sing bubagra no bahagete bo krake phandlai thangman omo norok kok sablai di omono tabuk jehetu ang sujug rujaka kok sanani bisi jora to logrgelak tai sanamu sungo sini YTF puila 2021 no singomno khlailekya te puila president hisabe bo ano bubagra daittor ka o daitto no roman bage onek Hambaya faro jehetu puila sikla ni je sini o je kaisa organization bubagra khlair ka tai amon bising platform ka no president hisabe amgona onek Hambaya faro tai ang sanamu sung tini o plenary session ni bising 2021 ya puila ang bubagra bai bubagra no 2010 ni simino sujur ka ang sujung manga bubagra ni logi 2010 ni simino samung khaina ni aprun simino sara tirpra guribui bubagra no logi ri tong tabu bo 2025 2010 ni simi tabu logi ri tong ko tai future bo jesa koina ni langma tongsak ang bubagra no logi ri thanai karon ki bubagra no ekmatro borok je sini tipra sadofano je satok pitong ni yakni kagri manai tai bubagra ni bising tino sini sikla phanbo singtebo krak nai te bubagra nang koinai je sikla no je nung sujugri tongmani je opportunity ri tongmani leadership qualities je ri tongmani haikene nung future bo singno logiri thangde singbo sikla sobsomni logi busai tongnai sing jan renai sing sini tipra sadofan bagi sing sobsomni logi tongi lorai khai thangnai omonang koyo o holo je faimanja khore norok jotto o plenary session bisingti semaima tangnai norok sing last first to last bubar no logiri thanai sing tai jesap koino sin mantai soktai maya sak sing bubar no phandunai mantai soktai manbai bo sing bubar no logi marunai karon ki bubagra nayo sin sikla no bo chance na bagi sujur na bagi te buskang salobo sing tebo krak ke jate samung khaimanati omon bubagra bo sino logiri thanai chance hi thangnai kebo sikla ang jebru puila bubarno logir na 2010 no ang nije wansuk sudungmaya tabuk je MDC ngai EM ngai youth ni president ngai karon ki puila ni simi ang bubagar ni logi sini tiprasa dophono help khainani ba je kuno samungo sin tiprasa dophoni samungo nangnani bagi hai bubagarno logir na bagi kuno MDC MLA EM na bagi phaya om gaisang tini nongno clear cut kokso
তবু বুবাগরা তাও দায়িত্ব রকা এমডিসি মাংখা ইএম মাংখা মন বনা হামবাইয়া ফর কিন্তু এমডিসি ইএম সিমিয়ানি পাইথাই গিয়া আং সব সময় ত্রিপ্রাসাদ অনবাগি সামুং খাইতাंनाय নরব সোশ্যাল মিডিয়া বা যে কোনো জায়গা নরব নুকনা যেপ্রুন সিমি বুবাগন ইয়াগন স্রঙ্গু যে কোনো গরিব বরক ন যে কোনো গরিব বরক বিথি চানানি রাং গরৈ ওं তংখা 2010 সিমনে নকে সারা ত্রিপুরা হেল্প খাইলাই দं চুবালাই ফাইলাই दं माइरं पाइना रां गरै ओं तंखा आफ्रु आंनि जे ताव एमडिसि बो आनि एलाका बा मकिन साज्य खायो ताई एमडिसि नि सिगां बो हाइकेन बुबारनि लगी जों लगिरि दंलाय थालसरा हयते सुरुखाय काঞ্চনपुर हयते सुरुखाय साउथ त्रिपुरा যত জাগানো বুবাগরা বাই মকে সামুখাय হেই दं इनके मनो अपरचुनिटी मांखाय इनके सुजुग मांखाय जों मा सोलोंनाय ताई सिनि गरै लुकुरंनो बागे हेल्प खायनानि अमा सोलोंलायनाय जों कारण कि जों और ताबुक तिप्रामो थावो ते बुबागरनो लगिरि रनानि फाइमानि कारण ना एकमात्र उद्देश्य न सिनि तिप्रासनो मोथांना बागै सिनि तिप्रासनो जोंमा मोथांनाय ते बुबागरनो लगी मारनाय कारण कि जों नायो सिनि तिप्रासा दफा ते कुसुक सा काथुं तिप्रासा दफानि हामग्राय इंथुं अमनो कोयो ताई कोविड नि टाइमो 2000 जे 1920 जे बिसिओ माने आफ्रु सिनि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासा स्पेशली जे कामिओ आसुके प्रॉब्लेम ओंखा ओ प्रॉब्लेम न बुबाग्रा बाहागे हेल्प खाके अमा आंनि जे स्वयं सेमनो तै नरक बर जे पुइलान सिमि जों सामुंखाय हिनाय तै बुबागरनो लगिरि हिनाय नरबो साइमांखायना कोविड नि टाइमो बनगे जों हेल्प खायलेका माइरुम रना हयते सुरुखाय फादार हास्तेनि बरक तुबलायनो हयते सुरुखाय जत सुखे दुखे जों बुबागरनो बागै बनगे सामुंखायका नरक जत सिओ ते बुबाग्राबो आफ्रु निजिनि रां निजिनि जत किसु खायि बो बनगे हेल्प खायका कोविड नि टाइमो नरक जत नुखाना अमो जत जे पाहाड़ एलाका इंटेरियर एलाका समतल एलाका जत जागानो बुबाग्रा साइजो खायका ते बिनि सैन्य हिसाबै जोंबो आफ्रु जे दुख कष्टनि समय बुबाग्रानि जे चाइतो मुंबाय बुबाग्रानि जे हेल्प माने जों जत ग्राउन्डआव थाङि हेल्प खायलेका अमदर सिका ताई एबं कोविड नि टाइम सिमिया बसगां सालबो जों हायकेनो सिनि तिप्रासादाव फनि लुकुरंनो जों सब समय नाय थांनाय लगिरि थांनाय ताई हामक्राय मायासाक जों बनो सब समय लगिरनाय ता अमनो कयो जों अर कुनु रां पैसा आजिनानि बा एमएलए एंनानि एमडिसि एंनानि बागै बुबागरनो लगिरि रना भाया जों सय तिप्रासा दफानो सिनि तिप्रासा दफानि लुकुरंनो 14 लाख बरकनो बंनो जों जेआसे कष्ट मान तमनि निजिन हावा सातक पिद खाइ तंजमनि सिनि मानदाय सकते मायां तमनि जत किसु माननो बागै फायो एबं माया साक जों लराय खाइ थांनाय बुबागरनो लगिरि मा थांनाय अमनो youth rokbo sikla rokbo norok sini future te bubagrabo sin sikla rokno nai tongo opportunity ri tongo o opportunity sing grab ma khainai bubagrani kok no final kok sikla rong bagi bubagra je sawo omno sing khnanani hnai bukawo sobsomai samai ma tongnai omno kok tai bisido kok log glak omno tabuk ani term jefru tongfru 2021 ni simi 2024 जरा आनी टाइम जेफ्रो तंफ्रो आनो लगिरनाय जत ब्लॉक प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी ब्लॉक नि ताई डिस्ट्रिक्ट नि ताई सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट्स जनरल सेक्रेटरीज जत एग्जीक्यूटिव रना अनेक खाबाय हामदा याफोरो दरक लगिरखा ताई ताबुंनि प्रेसिडेंट जे तंनाय बनबो जों हाकेनो लगिरलाय मा थांनाय एबं आंनि जेबो ताबो सुरज बाय सब समय कम्युनिकेशन दङ ताबुंनि प्रेसिडेंट बाय आंबो जेसेक मानसाक आंबोनो लगिरि थानाय अमनानि समाय ताई अमनो तिनियो प्लेनारि सेशनाव दल के फाइलि माइचालै थांगा हम सिमि क्लाइकें लाक नरक किसा बुद्धि साबलायदि बाहायकेते बसिनि फ्यूचर जोंतेबो वाइटिएफ नो गराक खायमान जों बाहायकेते गराक खाय बुबाग्रानो लगिरिमान अमन नरक जतन प्लेनिंग खायलायदि काहे ककसाब खायलायदि अमनो फर्स्ट प्लेनारि सेशननि उद्देश्य ताई जों हायकेनो थानचागे मा दंनाय थानचानो सिनि फान ताई सिक्ला फान थानचानि बिसिंतिनो सिनि मानदाय सकतेबो जों बुसगां सालमानाय
tai haikena sing bubagrang no bo sing buskang salo logiri ma thanai bono glukti sing te phan krak ke logiri ma thanai o smaino nargino ang tini o thaise thaini kok samani tini oron pairisine bele hambai tini o jora ruma bagi tai ang o thaise thaini kok saina tini o first plenary session ani kok samani panda oron pairinai tai jotona hambaya foro tai bubagrang no hambai tai sini tabuni president no hambai o thaise thaini kok sai an kok oron pairisine ti pramotha eglok thung bubagra eglok thung ti dawle pa eglok thung tai youth tira federation eglok thung